Iyi ni radio BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriweho uteze amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose ku isi. Ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'ukwa mbere. Guverinoma y'u Rwanda iravuga ko icyemezo cyaraye gifashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga umupaka bisangiye kibabaje kandi ko yatunguwe no kubyumvira mu itangazamakuru. Ariko u Rwanda rurasaba ko abaturage barwo bari mu gihugu barindirwa umutekano. Umutekano utarindirwa abanyarwanda bari mu Burundi ngo nuko birukanywe hagize ugira icyaba ni guverinoma y'u Burundi izabibazwa, kuko ni inshingano zayo zo kurinda umutekano w'abarundi ndetse n'abanyamahanga bose baba kuri territoire y'u Burundi. Mu Rwanda kandi umugabo uregwa kwica abakobwa 13 n'umusore umwe mu mujyi wa Kigali yagaragaye mu rukiko. Umunyamategeko we akavuga ko Denis Kazungu adashoboye kwishyurira ubwunganizi. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatanu rwakomeje kumva ikirego cyatanzwe na Afrika y'Epfo iregamo Israel gukorera genocide abanyapalestini Gaza. Hari n'abaza muganga n'imikino muri aya makuru yabowe na Nini Radukunda. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mukanya nyuma yuko Prime ndi kumagenge abagezaho andi makuru ingenzi avugwa ku isi arabagezaho ari muri studio zacu i Nairobi. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza avuga yuko ibitero birongowe na Amerika ku bibanza by'abahuzi muri Yemen byatanze ubutumwa bukomeye. Rishi Sunak yabwiye abamenyesha makuru ku Bwongereza nabo bufatanije batazokwijijanya imitima kugira bakingire umutekano w'ubwato buca mu kiyaga gitukura. Ubwato buca aho hantu bugize igihe bugabwa ko ibitero n'abahuzi bavuga ko ari kugira bifatanye n'abanyepalestina bo muri Gaza. Uwo mugwi waraheye yuko uzokwihora kuri ivyo bitero by'Ubwongereza na Amerika. Uvuga yuko abagwanyi bawo 5 bishwe muri ivyo bitero. Amerika ivuga yuko ibibanza by'ibikoresho, uburyo bwo kwivuna ibitero byo mu kirere hamwe n'ibigwanisho byagemwe. Turukiya, Burusiya n'uwa mbere afashe mu mugongo abahuzi no kuvuga Iran byiyamirije ivyo bitero byo muri Yemen. Umukuru wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagirije Ubwongereza na Amerika kugerageza guhindura ikiyaga gitukura kugira kibe ikiyaga c'amaraso. Yani bu yapılanların hepsi de ivyagizwe vyose ni ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera ugereranije. Amerika iri mu gikorwa c'ikoreshwa ry'inguvu z'umurengera cyo kimwe n'ukuntu Israel bikora kuri Palestine. Iran iri kiraraba ingene yo kwikingira ivyo vyose. Ubwongereza bwami bugenda intambwe ku yindi na Amerika mu vyikora vyose kandi bubandanya uko nyene. Uburusiya bwo bwasavye ko hakorana vyihuta inama ya ONU hijejwe umutekano, ariko Ubudagi, Ubufaransa, Denmark n'Ubuholandi byo byasohoye itangazo rishigikira ivyo bitero. Ubutaliyano bwavuze yuko butagiye hamwe navyo mu gusohora iryo tangazo kuko bwo bushira imbere ico bwita politike yo guhoyahoya. Umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashimye cyane amasezerano y'igihe kirekire y'Ubwongereza kubijanye n'umutekano nk'urugero rw'ingene yokorana n'ibindi bihugu bifashanya urugamba. Ayo masezerano yashizwe ko umukono mu rugendo umushikiranganje w'Ubwongereza Rishi Sunak yagize ku murwa mukuru wa Ukraine Kiev. Zelensky yavuze yuko ayo masezerano azoguma akora gushika Ukraine yinjiye muri OTAN, arimwo kwiyemeza guhanahana amakuru y'iperereza, kurwanya ubugizi bwa nabi biciye kuri internet, kwigisha no gufasha mu gukora ibigwanisho. Sunak yavuze yuko aya masezerano hamwe n'ukwemera imfashanyo ya gisirikare irenga miliyaridi 3 z'amadolari mu mwaka w'amafaranga wimirije byarungikiye abanya Ukraine ubutumwa bukomeye bwo kubafata mu mugongo.
aya namwe mu masezerano menshi y'umutekano ibihugu 30 byijeje Ukraine mu nama ya Vilnius yabaye umwaka ushize. Avuga ko mu gihe Uburusiya bwakongera guhirahira gutera Ukraine, Ubwongereza bwayitabara biha byihuse kandi bihamye icyizere cy'umutekano. Tuzatanga ibikoresho bigezweho byo ku butaka, mu mazi no mu kirere, dufatira Uburusiya ibihano byo mu rwego rw'ubukungu, kandi tuzakorana n'inshuti zacu kugira ngo nazo zibigenze uko. Ntabwo bizaba ngombwa ko mubisaba, ntibizaba ngombwa ko habaho impaka ku byo mukeneye. Ubwongereza buzaba iruhande rwanyu kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma. Aya makuru mwumva ni aya BBC. Ikibumbano c'icibutso c'umuhisi musenyeri mukuru wo muri Afrika y'Epfo Desmond Tutu yambaye igisikafu c'amabara ya Palestina cashizwe ahabona mu gisagara ca Cape Town kugira kibe ikimenyetso c'ingene yarashigikiye ikibazo c'abanyepalestina. Ikigo ca Desmond Tutu na Leah Tutu Foundation cavuze yuko ico cibutso kizomara igihe kirahabona gushika gutera amabombe kuri Gaza bihagaze. Musenyeri mukuru Tutu yaranegura cyane ibyo Israel ikorera abanyepalestina. Uwo musenyeri akaba yabigereranya n'ivyo abategetsi ba apartheid bakora muri Afrika y'Epfo. Tukivuga kuri iyo nkuru ya Gaza na Israel, abategetsi bajejwe amagara muri Gaza bavuga yuko abanyepalestina batari munsi y'150 bishwe mu masaha 28 aheze mu gihe Israel bandanya ibitero vyayo kuri Hamas. Ubu bikaba bishimikiye ku bisagara byo mu manuko vya Khan Yunis na Rafa. Igisirikare ca Israel kivuga yuko mu kiringo c'umunsi uheze cishe benshi mu bategetsi ba Hamas mu bandi mirongo babagwanyi ba Hamas nyene. Ikigo ca mbere co gutuma tumanako makuru muri Gaza Partel kivuga yuko internet n'ubundi buryo bwose bwo gutuma tumanako bongeye gucika. Hagataho Israel yasabye abacamanza ba sentare mpuzamakungu y'ubutungane kwanka urubanza rwashingishijwe na Afrika y'Epfo ivuga yuko Israel iri kwirakora genocide muri Gaza. Ku munsi wa kabiri ukaba n'uwa nyuma w'intahe muri iyo sentare y'ikirenga ya ONU, abashingwamanza bahagarariye Israel basiguye yuko ibisabwa na Afrika y'Epfo byo guhagarika intambara muri Gaza bidafise icotuma bihabwa agaciro. Kuwa kane Afrika y'Epfo yagirije abategetsi bo hejuru muri leta ya Israel kuba bafise agatima ko guhonya abanyepalestina bo muri Gaza. Umujenama w'ubushikiranganje bwa Israel ujejwe imigenderanire Tal Becker yavuze yuko Afrika y'Epfo yerekanye ishusho itariyo haba ku byabaye haba no ku mategeko. Prida urakoze Prime ndi ku magenge. Iyo nkuru ni nayo dutangiraho amakuru yacu mu kanya ku buryo burambuye. Mwari mumaze kubyumva, urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye kuri uyu wa gatanu rwongeye kumva ikirego cyatanzwe na Afrika y'Epfo iregama Israel gukorera genocide abanyapalestine i Gaza. Israel yahakanye yivuye inyuma ibyo birego, ivuga ko iri kwitabara. Inkuru ya Paul Adams ushinzwe ibibazo bya diplomasi irasobanura ibivugwa n'impande zombi nibigenderwaho kugira ngo icyaha cyitwe genocide. Muri yumva mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Amezi 3 arashize isi yitegereza akaga kabera muri Gaza. Abasivile benshi b'abanyapalestine barishwe cyangwa bakurwa mu byabo ku gahato. Byose byarasenyutse. Afrika y'Epfo ivuga ko icyari kimenyetso cya genocide, ariko Israel yo ikavuga ko ibi ari ibirego bidafite ishingiro. Hashingiwe ku masezerano yo mu mwaka w'1948, genocide ni icyaha gikorwa hagamijwe gutsemba abaturage b'igihugu hashingiwe ku bwoko cyangwa isano rishingiye ku idini, bigakorwa hagambiriwe kubarimbura bose cyangwa se gutsemba igice cyabo. Afrika y'Epfo ikavuga ko ibi ari byo Israel iri gukora muri Gaza. Urebye imibare yonyine, Israel imaze kwica abanyapalestine basaga 23,000. Inzu zisaga 300,000 zarasenyutse cyangwa zirangizwa, naho abaturage bagera kuri 85% bava mu byabo. Diana Butu yahoze ari umujyanama mu by'amategeko w'umuryango uharanira ubwigenge bw'abanyapalestine PLO. Nta hantu wabona muri Gaza hatekanye. Twabonye abantu benshi bishwe na Israel. Ntabwo ari abantu bapfuye cyangwa bakomeretse gusa, ahubwo banashenye ibikorwa remezo,
bakora ku buryo ubuzima butongera gushoboka muri Gaza. Israel yanasenye kandi inzego za Palestine. Urukiko rw'ikirenga rwa Gaza, ububiko bwayo bushyinguwemo inyandiko, kaminuza ndetse n'izindi nyubako rusange. Ntabwo ari umubare w'abapfuye, ahubwo ni n'ingano y'ibyangijwe. Reka tuvuge n'umuturage wa Gaza ukeneye kwivuza. Azerekeza he? Ni hanze ya Gaza. Tuvuge umunyapalestine ukeneye kwiga. Ni hehe azajya kwiga? Ni hanze ya Gaza. Ubwo rero ibyo Israel yagambiriye ni ukugabanya ubugari cyangwa ubuso bwa Gaza, ariko ikanagabanya abaturage bayo. Ariko se Israel ivuga iki kuri uyu mugambi? Reka twumve iby'abanyapolitiki ba Israel bakomeje kuvuga, duhereye kuri perezida wayo Isaac Herzog nyuma gato y'itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Ni igihugu cyose kibifise nk'uruhara. Hari kandi na minisitiri w'umutekano Itamar Ben-Gvir w'amatwara akarishye. Ubwo yari kuri televiziyo ya Israeli akavuga ko abaturage ba Gaza bose ari ibyihebe ko bagomba kurimburwa. Mu nteko ishinga amategeko uwungirije umukuru wayo Nisim Vaturi we ati intego yacu nimwe ni uguhanagura intara ya Gaza ku ikarita y'isi. Ikirego cya Afrika y'Epfo cyuzuyemo n'izindi mvugo nk'izi z'abanyapolitiki, abasesenguzi, abategetsi bariho ndetse n'abahoze ku butegetsi muri Israeli. Ariko se ibi birimo ikimenyetso cya jenoside? Ubwo yahuraga n'umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken ku wa 2, perezida Herzog yasaga n'uwishongora. Nta kintu giteye isoni n'akamaramaza kurusha ibi byagirije. Twibuke ko atari ibyaha by'intambara gusa, bizwi ko jenoside igoye kuyibonera ibimenyetso. Hagomba kugaragazwa umugambi cyangwa indi myitwarire itasobanurwa ukundi. Profesa Yuval Shani yungirije umukuru w'ikigo cya Israel giteza imbere demokarasi, akaba yaranabaye umukuru wa komite ya Loni y'uburenganzira bwa muntu. Itsinda rya Afrika y'Epfo rigomba kumvisha urukiko ku buryo busobanutse ko habayeho umugambi rusange wo gukora jenoside, kandi yuko imyitwarire y'ingabo za Israel nta kundi yasobanurwa bitari ukwitwa jenoside nyirizina. Nta gushidikanya ko Israel iziregura, ivuga ko ibyo yakoze kwari ukwirwanaho nyuma y'igitero cya Hamas cyamennye amaraso ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10, ko nta kundi yari kubigenza kutari ugufata umwanzuro. Bizafata igihe kirekire kugira ngo uru rukiko rushobore gufata icyemezo cya nyuma. Ariko niba ruzumva ikirego cya Afrika y'Epfo gifite ishingiro, rushobora gutanga mu buryo bwihuse igisubizo cy'agateganyo kigamije kugabanya ingaruka z'ibitero by'igisirikare cya Israel. Birumvikana ko Israel ishobora kuzasuzugura icyemezo cy'urukiko, ariko iyi mpuruza y'urwego rwa Loni rushinzwe amategeko ishobora kongera igitutu gikomeje kuzamuka kuri Israel, bigatuma nayo ihindura imyitwarire kuri Gaza. Inkuru y'isesengura ya Paul Adams. Guverinoma y'u Rwanda iravuga ko icyemezo cyaraye gifashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga umupaka bisangiye kibabaje kandi gitangaje. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko batunguwe no kubyumvira ku itangazamakuru, nyamara leta zombi ngo zari zimaze igihe mu biganiro. Icyemezo cyo gufunga umupaka cyatangajwe ejo hashize na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu Burundi, cyakurikiye ibindi biherutse kuvugwa n'abategetsi bakomeye muri guverinoma y'u Burundi barimo ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga ko ngo u Rwanda ari mu magambo yabo umuturanyi mubi. Burundi bushinja u Rwanda gucumbikira bamwe mu bantu b'ingenzi burega ko bayibaye inyuma y'umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015. Abo basirikare bari bakuriwe na General Godefroid Niyombare bahungiye mu Rwanda. Twashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ibivugaho, mvugana na Makuru arinda n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Natangiye mubaza uko bakira icyemezo cya leta y'u Burundi. Nkuko tangazo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yashyize hanze, byabigaragaje ni icyemezo kidashimishije, ni icyemezo kibabaje, ariko igitangaje cyane ni kuba guverinoma y'u Rwanda ibyumvira mu itangazamakuru, yego nyuma ikaza kumva abayobozi b'u Burundi babyemeza, kandi ku rundi ruhande bo ubwabo bavugaga yuko bamaze iminsi bari mu biganiro n'abayobozi b'u Rwanda. Abategetsi b'u Burundi bo bavuga ko izo nzira zananiranye, bavuga ko ngo bagerageje kugirana ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda, ariko na n'ubu ntacyo biratanga, ntacyo byakoze.
ibyo mubivugaho iki? Abategetsi b'u Burundi rero nibyo tuvuga, niba biyemeje kubishyira hanze, babishyira hanze byose bagaragaze n'icyananiranye. Ntabwo ushobora kuza kuvuga ngo maze igihe runaka nganira n'abantu, ntubabwire abo bantu utangiye kubwira ku karubanda uti twatangiye igihe n'iki, dore ibyo twaganiriye 1 2 3 4, dore aho twari tugeze, namwe mwirebere uwananiranye. Niba bishyire hanze byose, n'abanyarwanda n'abarundi n'abo muri East Africa bagaragarizwe koko uwananiranye uwo ari we. Ibyo batashyize ahagaragara ni ibihe? Ntabwo ari byo ubibaza babishyize hanze. Uburundi buvuga ko bushaka ko abantu bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi muri 2015 bacumbikiwe n'u Rwanda basubizwa mu gihugu. Mwebwe inzitizi zituma abo bantu batoherezwa nizihe? Nibyo ngibyo nkubwira yuko u Rwanda niba rwariyemeje ko ibintu biganirirwa mu muhezo bitagiye ku karubanda, ejo urundi ruhande rukabishyira ku karubanda, si u Rwanda rujya kwivuguruza ngo narwo rujye ku karubanda. Ntabwo guverinoma y'u Rwanda ifite mwene iyo mikorere. Ingaruka ubu ngubu zatewe n'ifungwa ry'uwo mupaka nizi? Byonyine gufunga umupaka ubu uhohoteye abantu ba mbere n'abawuturiye bari basanzwe biberaho nkaho nta mupaka uhari. Ari urujya n'uruza, abajya kwiga, abajya kwivuza, abajya guhaha, ndetse n'abaturage b'ibihugu byombi muri rusange. Mukanya hari mugenzi we twaganiraga ndamubaza nti uzi umupaka ufunze, amakamyo ari hano i Kigali agomba kujya i Burundi, amakamyo ari mu Rwanda nako ari i Burundi agomba kwambuka aza mu Rwanda. Tuvuge hagize nk'abarundi baca ku yindi mipaka baza mu Rwanda, biragenda gute? Murabafata cyangwa murabareka binjire mu gihugu? Byumvikane, bisobanuke neza, nta murundi n'umwe ufite ikibazo mu Rwanda. Baryame basinzira bahari, nibashaka kuhaguma bahagume, nibashaka gukomeza ibyo bakora bakomeza imirimo yabo, niba nashaka gusubira iwabo bagende, nta kibazo na kimwe bagomba kugira mu Rwanda bashingiye ku cyemezo cyafashwe na guverinoma yabo yo gufunga umupaka w'i Burundi. Nk'abantu bagizweho ingaruka n'ibi bibazo byo gufunga umupaka, murimo kubafasha mu buhe buryo? Abantu ba mbere bashobora kuza kugira ingaruka navuga ziri hejuru, nabo banyarwanda bavuze ko batabashaka mu Burundi bagiye no kubirukana. Icyo mvuga nuko nubwo wabirukana ntabwo bigukuraho inshingano za guverinoma y'u Burundi yo kubarindira umutekano, ukabereka inzira bacamo umutekano wabo urinzwe kugeza bageze mu Rwanda. Nibagera mu Rwanda rero barabageze mu gihugu cyabo, barakirwa, niba ari n'abakenewe ubufasha bw'ibanze bari bubuhabwe. Umutekano utarindirwa abanyarwanda bari mu Burundi ngo nuko birukanywe, hagize ugira icyaba ni guverinoma y'u Burundi izabibazwa, kuko ni inshingano zayo zo kurinda umutekano w'abarundi ndetse n'abanyamahanga bose baba kuri teritwari y'u Burundi. Mukorarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Saa moya zirabura iminota 13 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:47 muri studio za BBC i London. Urayumva no kuri bbc.gahuza.com. Mu kanya turakomeza tumaze gufata akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Dusubire mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse urubanza rwa Denis Kazungu ukurikiranyweho ibyaha by'ubwicanyi yakoreye mu mujyi wa Kigali. Umwunganizi we mu mategeko yabwiye urukiko ko aribwo akemezwa nk'urugaga nk'ugomba gukunganira uyu bwana Kazungu. Ubu rero ufatwa kandi ngo nk'udafite ubushobozi bwo kwishyurira umwunganizi. Kazungu haregwa ibyaha 10 birimo impfu z'abakobwa 13 n'umusore umwe yatabye mu cyobo cyari cyaracukuriwe mu rugo rwe acumbitsemo mu karere ka Kicukiro. Ubwo yagezwaga bwa mbere ku rukiko, Kazungu yavuze ko yemera ibyaha byose aregwa. Jean Claude Mwambutsa yadukurikiranira inkuru. Icyumba cy'urukiko cyarimo abantu benshi, ariko uregwa Denis Kazungu we ntiyarahari. Ubwo umucamanza yabazaga ubushinjacyaha impamvu uregwa atagaragara mu rukiko, byatangajwe ko Kazungu yiteguye kuburanira muri gereza ya Nyarugenge hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Gusa ntihasobanuwe impamvu Kazungu agomba kuburana atari mu rukiko nk'uko bimenyerewe. Ubwo ubushinjacyaha bwari bwitezweho gusobanura impamvu y'ikirego bwatanze, umucamanza yavuze ko yakiriye ibaruwa y'umunyamategeko wunganira Kazungu asaba ko itariki y'urubanza yakwimurwa. Umunyamategeko Faustin Murangwa yabwiye urukiko ko amaze iminsi 2 gusa abwiwe n'urugaga rw'abavoka ko agomba kunganira Kazungu ufatwa nk'udafite ubushobozi bwo kwishyurira umunyamategeko. Yabwiye umucamanza ko atabonye igihe gihagije cyo gusesengura dosiye y'ibirego.
abajijwe icyo avuga ku cyifuzo cy'umwunganira mu ijwi ryumvikana neza ariko atagaragara, Kazungu yavuze ko nawe ashyigikiye ibyavuzwe n'umunyamategeko we. Uruhande rw'ubushinjacyaha narwo rwabwiye urukiko ko rutabangamiwe n'iki cyifuzo kuko uregwa afite uburenganzira bwo kuburana yunganiwe. Ni urubanza kandi ruvugwamo abaregera indishyi, hakaba n'abagaragaye mu rukiko uretse ko batahawe umwanya wo kuvuga impamvu y'indishyi bifuza. Nyuma yo kwemeza ko urubanza rusubikwa, umucamanza yavuze ko ruzongera kuburanishwa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2. Kazungu Denis ubu wujuje imyaka 35 utari usanzwe azwi cyane, yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Akurikiranyweho urupfu rw'abakobwa 13 n'umusore umwe akekwa ko yishe, nyuma agataba imirambo yabo mu cyobo yari yaracukuye mu rugo rwe. Ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko asaba gufungurwa by'agateganyo, Kazungu yemeye ko yishe bariya bantu, asobanura ko yabitewe no kuba baramwanduje icyorezo cya sida, uretse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwo rwatangaje ko nta bwandu rwasanganye uyu mugabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Turacyaraho i Kigali, ive cyane kwakira mu mikino yibanda ku gikombe cy'Afrika cy'amaguru. Imikino kuri BBC gahuzamiryango. Mwiriwe mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu izatangira muri Cote d'Ivoire ku munsi w'ejo. Uyu munsi turareba ibigwi by'amakipe ari mu itsinda rya 5 n'irya 6. Itsinda rya 5 rigizwe na Tunisia, Afrika y'Epfo, Namibia na Mali. Tunisia ifite amateka akomeye mu gikombe cy'Afrika nubwo imaze kucyegukana rimwe gusa. Ni ku nshuro yayo ya 21 igiye gukina igikombe cy'Afrika, ikaba igihugu rukumbi cyashoboye kujya mu gikombe cy'Afrika inshuro 16 zikurikiranyije. Afrika y'Epfo Bafana imaze nayo kwegukana igikombe cy'Afrika inshuro imwe muri 1996 ubwo yagiteguraga. Ni ku nshuro yayo ya 11 igiye gukina igikombe cy'Afrika. Nta bakinnyi bakaze cyane Afrika y'Epfo ikunze kugira ku mugabane w'Uburayi. Ikipe y'igihugu igendera cyane ku bakinnyi b'amakipe y'imbere mu gihugu biganjemo aba Mamelodi Sundowns. Mali nayo irabarirwa muri itsinda rya 5. Nta bigwi bihambaye cyane ifite mu gikombe cy'Afrika. Muri 72 yageze ku mukino wa nyuma, izacungira kuri bamwe mu bakinnyi bakomeye bakina mu makipe azwi i Burayi. Ikipe ya Namibia yo ni ku nshuro ya 4 igiye kujya mu gikombe cy'Afrika ariko ntirabasha kurenga imikino yo mu matsinda. Ni ikipe ifite bamwe mu bakinnyi bakina mu byiciro byo hasi mu gihugu cy'Ubwongereza, abandi bake bakina muri Afrika y'Epfo n'amakipe y'iwabo muri Namibia. Mu itsinda rya 6 turasangamo Maroc iri no mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'Afrika kubera hanini uburyo iheruka kwitwara mu gikombe cy'isi cyabereye muri Qatar muri 2022 aho yarangije iri ku mwanya wa 4. Iri rushanwa imaze kuryitabira inshuro 18, yaryegukanye rimwe muri 76. Muri iri tsinda harimo kandi Tanzania Taifa Stars igiye mu gikombe cy'Afrika ku nshuro ya 3. Nta bintu byinshi bigendanye n'amateka ya ruhago yibitseho, dore ko no ku rutonde rwa FIFA Taifa Stars iri ku mwanya w'121. Zambia yo ifite ibigwi byo kuba yaregukanye igikombe cy'Afrika inshuro imwe muri 2012 ku nshuro 14 imaze kujya muri iki gikombe. Muri iri tsinda rya 6 kandi harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikipe yagize amateka mu gikombe cy'Afrika kera icyitwa Zaire. Mu nshuro 19 imaze gukina igikombe cy'Afrika yagitwaye kabiri muri 68 no muri 74. Imikino rero izatangira ku munsi w'ejo. Umukino ufungura ukazahuza ikipe ya Cote d'Ivoire n'ikipe ya Guinea Bissau ku isaha ya 4 z'ijoro ku masaha y'i Kigali n'i Bujumbura. Urakoze Ive Bucyana. Ijambo Ivete Kabatesi muri baza muganga. Mwiriho neza. Bipolar disorder ni imwe mu ndwara zo mu mutwe ituma umuntu agira imyifatire y'ibice bibiri bihabanye muri we, rimwe akishima cyane ubundi akababara cyane. Muganga Anatari Umugwaneza ni inzobere mu ndwara z'imitekerereze n'amarangamutima. Mu by'ukuri bipolar disorder ni indwara imwe mu ndwara zo mu mutwe itanoroheje.
ni indwara igira ibice bishobora gucanga umuntu kubera ko ushobora kwisanga wagize amarangamutima ari hasi cyane cyangwa n'ari hejuru cyane. Abenshi bajya bayita manic depression, ni ukuvuga ngo impamvu bayita bipolar cyangwa se trouble bipolaire harimo B ni bibiri, rimwe ni depression ahandi ni mani. Ni ukuvuga ngo iyi ndwara rimwe ushobora kugira ibimenyetso bya depression ukagwa mu gahinda gakabije kameze nabi, hahandi umuntu yiyanga akamererwa nabi ubuzima akabwanga. Noneho ku rundi ruhande hakaba n'igihe wava muri ako gahinda gakabije ukisanga watumbagiye mu bitekerezo wagiye hejuru, uri mutekereza ibintu bidasanzwe byinshi cyane, ufite amaproje menshi cyane, ibitekerezo bikajya hejuru mu by'ukuri. Bigenda gute rero kugira ngo uyimenye mu by'ukuri n'ibimenyetso biyiranga? Ifite ibimenyetso bitandukanye. Kugira ngo tubashe kubyumva neza rero ndabanza mvuga ibimenyetso biranga iyo wagize depression, uri kuri kote ya depression cyangwa se kagahinda gakabije. Aha hantu uba wumva ubabaye cyane, uba wumva wiyanze, wanze ubuzima, uba wumva nta mbaraga ufite zo gukora, nta concentration, ukumva ntufite kwibuka muri make, ukumva umeze nk'umuntu urimo wicuza, wanze ubuzima, muri make utikunze na gato, ibintu byose ubibona negativement, nta kintu ubona ko kimeze neza, ukatakaza apeti, ugatakaza ibitotsi, inshuro nyinshi birangira ugize n'ibitekerezo byo kwiyahura. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza mu gahinda gakabije twavugaga. Kuri mani rero aho itangarizayo abantu benshi ntibanamenya ko barwaye, kubera ko baba bagira ngo ahubwo n'abantu b'abahanga badasanzwe bafite ibitekerezo bidasanzwe, kubera ko umuntu aba yumva yishimye cyane, aravuga cyane, akagira amagambo menshi, noneho akumva afite imbaraga nyinshi cyane, akumva n'umuntu w'agaciro wo kubahwa mu by'ukuri ku rwego rudasanzwe. Kandi uyu muntu ajya narakazwa n'ubusa, kuko akenshi ibyo wagambiriye cyangwa ibyo watekereje ntibihawe agaciro, nta nubwo ari byo birimo gukorwa. Uyu muntu rero hari n'igihe aba yumva gusinzira bitari ngombwa, ni icyerekana ko uyu muntu yageze muri crise. Ubundi buriya mu ndwara zose zo mu mutwe umaze iminsi 3 udasinzira burya ni ikimenyetso mpuruza ku rwego rwo hejuru. Uyu muntu rero ashobora kumara n'iminsi 7 yumva gusinzira si ngombwa, ntacyo bimubwiye, akabaho ngaho rero, akagira rero ibitekerezo byinshi, ashobora kugira imigambi idasanzwe. Nk'ubu ngubu akaba aricara avuga ati ndubaka inzu, icyo gitekerezo kikaba kivuyeho. Mu gihe atekereza ndahindura abana mbavane mu ishuri ry'ibihumbi 100 narihaga ndabajyana muri indi shuri international ridasanzwe, ugasanga mukandika afite ibitekerezo nk'icumi cyangwa 15 bimwe wareba ukabona ntago ibyo bintu ari matekereza cyangwa avuga bishobora gukorwa ngo bishoboka ko kanya. Uyu muntu rero ajya afatana decision zishobora kuba harmful, zamugirira nabi, kubera kudatinya risk namba na gatoya. Hari abantu usanga akubwira ngo ngiye ngo ndo muri risk taker, ukaba ntuzi imodoka, nturakandagira no kuri vola na gatoya, ariko ukavuga uti ngiye nahitwara, muze mbatware ngende mu mujyi. Ugasanga uyu muntu rero yimereye uko nguko inshuro nyinshi. Hari ikintu kizwi cy'abagitereye indwara ya bipolar disorder? Birazwi cyane. Hari impamvu zigera muri 5 zishobora gutera bipolar disorder. Ikintu cya mbere ni icyo twita childhood trauma, ni trauma umuntu yagize mu bwana. Niyo mpamvu buriya amateka y'umuntu ni ikintu kiremereye cyane, uko wabayeho mu myaka 5 ya mbere, 10 ya mbere, 10 ariko akenshi mu bwana ya myaka yo hasi 2 ya mbere irakomeye, buriya niho ibintu byinshi byubakira. Amateka rero umuntu anyuzemo akiri umwana, hari igihe ukura nta kugira ikibazo ukazagira icyo kibazo cya bipolar nyuma, kandi inshuro nyinshi igaragara. Harimo n'abashobora kuyigira mu myaka mito ya adolescence, ariko inshuro nyinshi igunda kuba kuhera mu myaka 25, bitanavuze ko no mu myaka yo hejuru nabwo wayigira. Ikindi kintu nicyo twita stressful life event, ni ukuvuga ibintu byagukomerekeje mu buzima bwawe. Wanyuze mu gupfusha ababyeyi, wanyuze muri divorce, wanyuze mu kugira ibibazo n'imiryango, y'amakimbirane y'imiryango, wakoze accident utakaza ukuguru, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi harimo na cya kintu twita heredity, ni ukuvuga ngo iyo ababyeyi bayirwaye abana baba bafite ibyago byinshi byo kuba nabo bayirwara, birahererekana mu ruhererekane rw'imiryango. Ikindi bishobora no guturuka ku biyobyabwenge, ushobora kunywa ibiyobyabwenge byinshi n'inzoga n'ibiki byose, bikazarangira finaloma biguteye cya kibazo cya bipolar disorder. N'izi mpamvu z'ingenzi. Anatari umugwaneza watubwiraga ku ndwara ya bipolar disorder. Iki rero cyari igice cya mbere kuri indwara. Ubutaha tuzababwira uko umuntu afite iki kibazo ashobora gufashwa. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na muganga Anatari umugwaneza mwaganiraga. Rero ni namwe muri kudusoreza ibiganiro byacu, gusa nakubwira ko ejo mu mvano imvano igice cya kabiri
kizavuga ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho guverinoma y'u Rwanda ikaba ivuga ko icyemezo cyari gifashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga umupaka bisangiye kibabaje kandi ko yatunguwe no kubyumvira mu itangazamakuru. Nahangaha dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru. Ushobora kongera kubyumva kuri BBC Gahuza cyangwa se kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Susan Lennon kugira ngo amajwi akugereho arongorotse. Ejo nimvo nimvano nkuko nemaze kubikubwira ku wa gatandatu ku cyumweru n'ibice bibiri by'urunana wakoze guhitamo BBC gahuzamiryango. Ndi Prudence Ngiyumva uraharyana. Thank you.